Kakebor kebalapan kendit thread ya kibabun kiri mentah kesengi kendai tarik penai pesau aja penreu. Wala dangdan hapedeng kajing pensange suwa sipor ya kajing aset ya ketema hapedeng ke Iran Persia ya ke US kabalalong tayo Hendre lami kajing aset ketang suloi bat kajing berbetai bom ke Basir kai Lebanon kata hapedeng ke Israel bat ke kenhun Hezbollah. Kibor sipai Israel kila penlong da ke airstrike ha kibabun kibenta joka South Lebanon bat kisnong bamarjan bat ha Beirut. Kirepot nak kitolong kubor kelapan babun teli berding kila julor kipai ba nang senong joka Lebanon ru kila syak keta bat bun ngut kiberiu kila yap bat kila mensau ha kate kelanan kajing julor kalong kebacur hadu baki hospital kidap da kinong mensau kakenhun Hezbollah kala jubab jaki Israel halo kate kajing syak tembor da kebasiat roket syak penta kan Northern Israel kumta kandai ke peni bakal adon kajik peni bor pamar keliang jong baro aliang mamlah ka Israel kalaong bakal temu bantai jaki ketem sipai joka kenhun Hezbollah kum kijaka penmi roket jaka bu tersiat pada haki command center ndrai kitolong kubor ki peni bakane kajing le joka Israel kala kata langru ya kijaka paitba kajing long jengban mentah Lebanon kala syak kata jur daki hajar ngut kibriu kila pet kuruma bun kim dan ying syu kipait ba kila septing bat kidan mentah hakajing bom sengo sengai kumta kanai ka penlong yaka humanitarian crisis ka banjir bahat laong kasih faya pedang ka Iran Persia ya ka US kam kentup Lebanon kumta ka Israel kadang beteng benter tersiat ndre ka Hezbollah ru markel yang kalapan phai mentah laong bagi ri jang pertai kidang pait perman bah ya kane kajing long jengman namar lada kajing aset kadang jur kala ban kala syaka regional war kabahe susu